من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. وإذا غشيهم موج كالظلال دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل خطار كفور. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. آمنت بالله صدق الله العظيم. Emne sen körgön joksunbu? Albatta Allah жүргүзөт кемелерди, деңиздерди өзүнүн фазлы менен, өзүнүн аяттарыны, белгилерин силерге көрсөтүш үчүн. Албетте булардын баарында чоң белгилери бар. Ар бир көп сабыр кылуучу, өтө көп шүгүр кылуучу адамдар үчүн. Жана эстегин аларды мауж уруп алган учурда, ал мауж каззулал тоодой болгон толкундар уруп алган учурда алар мухлис болгон абалында Аллага кайрылышат. Жана аларды Алла Таалам куруктукка алып келип сактагандан кийин, куткаргандан кийин алардын ичинде орточо адамдар болот, жана биздин аяттарыбызды инкар кылгандар болот. Биздин аяттарыбызды ар бир вадасына турбаган кафирлар гана инкар кылат. Эй адамдар, Роббиңерден корккула, жана ушундай күндөн корккула. Ал күнү ата баласына жардам бербейт, баласы атасына жардам бере албайт, эчтекени. Албетте Алланын ваадасы хак. Силерди бул дүйнөнүн жашоосу алдап койбосун, жана силерди Алла үчүн шайтан эч качан алдабасын. Албетте кыяматтын илми Алланын астында, анын илмин Алла гана билет. Жана жамгыр качан жайт, аны да Алла билет. Жана рахамдагы, эненин курсагындагы нерсени да Алла билет. Жана эртең эмне болушун адам билбейт, жана кайсыл жерде өлүшүн да билбейт. Албетте Аллах баарын билүүчү, хабардар. Бул Лукман сүрөсүнүн акыркы аяттары. Акыркы 3-4 аят. Ушу менен алхамдулилlah Лукман сүрөсү аягына чыгып атат. Алла Таалам кабыл кылсын, Аллахым жеңил кылсын. Лукман сүрөсүндө өткөн сабакта биз Аллах субхана ва тааланын кудреттерин баяндаганбыз. Алла Таалам кудреттерин эскерткен. Ошондон бир аят калган эле. Алам тара аннал фулка тажри бил бахри би ни'матилlah деген. Алла Таалам өзүнүн аяттарын алдыңкы аяттарда күндүн чыгышын, түндүн болушун, асман жердин жаралышын айткандан кийин, эми бүгүнкү аятта Аллах субхана ва таала бахр, деңиз, суу, алардын үстүндө жүргөн, калкып сүзүп жүргөн кемелерди, ошолор боюнча Алла Таала бизге өзүнүн неаматтарын эскертип атат. Жер жүзүнүн алар 4-төн 3 бөлүгү суу. Адам жашай турган жерин 3 эле бөлүккө турат. Жерди эгерде биз 4 эмеге бөлсөк, бөлүккө, ошонун 3-төн 1, 4-төн 3-ү суу, 1 эле бөлүгү кургактык.
Demek yerde ne görken su köp. Munça sudu Allah subhanahu wa taala özünün kudreti menен пайда кылган. Ошондуктан суудагы жаныбарлар куруктукка караганда көбүрөөк. Сууда эсе көп жаныбарлар кездешет, суу дагы көп, анын ичиндеги жаныбарлар да көп. Эми ошол адам баласы бир жерден экинчи мамлекетке, экинчи жака барып, тижарат кылып, иш кылып жашаш үчүн суудун үстүнөн өткөнгө туура келет. Allah subhanahu wa taala ошондой чоң сууларды дагы өзүнүн немеси менен, кудурети менен бизге мусаххар кылып берген. Ошол суулар турат, ошонун үстүндө Алла таалам кеменин жүргүзөт, кеме же баягы шамалдын немеси менен жүрөт, багыты менен, же болбосо баягындай бензин менен жүрсүн, саларка менен жүрсүн, жүрөт кандай болсун. Мына ошону Алла субханаху ва таала өзү эмне кылган, бизге жасап берген. Адамга акыл берген. Мисалы ташты мындай таштасаң чөгүп кетет. Баягы кемелер, ал кемелер тонна, миллион тонналык кемелер бар. Өзүнчө шаарлар бар. Ошолор суудун бетинде калкып жүрө берет. Бул Алланын кудуреттеринен бир кудурети. Биз башка нерсени койсоң чөгүп кетет, ал чөгүп кетпейт. Allah subhanahu wa taala ошол адамдар тижарат кылсын, зиярат кылсын, экинчи жака барып, алды келди кылып, өзлөрүнүн курсагын баксын, башкалардын көрсүн, билсин деп, Allah subhanahu wa taala кемелерди дагы бизге эмне кылган, мусаххар кылган, аларда жүргөндү дагы жеңил кылган, аларга дагы жол берген. Ошол шамалдын багыты менен Allah subhanahu wa taala бир мамлекеттен экинчи мамлекетке кемелер апарат, адам ташыйт, жүк ташыйт, башка нерсе бүт бардыгы кеме аркылуу болот. Негизги жүктөр, тижараттын бүт бардыгы чоң мамлекеттерде балдар не менен болот? Кеме менен болот. Поезд менен, жөө машина менен, самолет менен аз эле болот. Миллиондогон көлөмдөгү товарлар ташыш үчүн сөзсүз түрдө кеме керек. Ошол кемелерди Аллах субханаху ва таала чөктүрбөстөн дүйнөмелер суунун бетинде мусаххар кылган. Аллах ошол неmatыны Кур'ан-ы Керимде эскертип атат. Алам тара аннал фулка тажри фил бахри би ни'матиллах. Сен көрбөйсүңбү? Албетте Аллах жүргүзөт кемелерди бахарда, деңизде, океанда би ни'матиллах, Аллах өз ни'маты менен. Эмне үчүн кылат? Ли юриякум мин аятихи. Өзүнүн аяттарын көрсөтүш үчүн, өзүнүн кудретин көрсөтүш үчүн Алла таалам ошондой кылат. Инна фи залика ла аятин ли кулли саббарин шакур. Мына ошолардын баарында чоң белгилер бар, аяттар бар. Ким үчүн? Ли кулли саббарин шакур. Ар бир көп сабыр кылуучу, көп шүгүр кылуучу адам үчүн. Саббар, шакур, өкөтөң сыйбай мубалага. Сыйга мубалага деген өтө көп сабыр кылуучу, өтө көп шүгүр кылуучу адамдар үчүн Алла таалам эмне дейт? Буларда белгилер бар деп атат. Демек, бул суу Алланын берген нематы. Дүйнөдө суу болбосо жашоо болбойт. Ошол сууду Алла таалам жүк ташыганга, адам ташыганга да себепчи да кылган. Ошол суу аркылуу дүйнөнү Алла таалам кылган жашоо хаятын ошол сууга Алла таалам байлап койгон. Андан сырткары кемелерди жүргүзүп койгондугу Алланын нематы. Тажрил фулк фил бахри би ни'матиллах. Би ни'матиллах дегендеги ба мусахаба манасы да бар. Ба сабабия манасы да бар. Түшүнүңөрбү? Баны мусахаба деген маанада алабыз. Анда Аллах өз нематы менен деген сөз. Алла таала ошол нематы менен, фазлы менен кемелерди алып жүрөт деген сөз. Түшүнүңөрбү? Менен деген таржыма кылабыз мусабаха. Мусабаха Ал эми сабабият не боло турган болсо, кээ бир уламалар сабабият манасындаган, анда ошол Алла тааланын себеби менен, Аллах таала өз фазлы карамы менен сууга аларды агыздырып койду, аларды чөктүргөн жок деген маана чыгат. Эки манасы тең туура. Түшүнүңөрбү? Алла таалам жүргүзүп койду кемелерди би ни'матилла, ошол өзүнүн фазлы карамы менен чөктүрбөстөн алып кетет деген, бул дагы туура. Алла таалам ошол адам сууду эмне кылды? Бахыр менен кошо, бахырда, деңизде немелерди, кемелерди чөктүрбөстөн Алла таалам чөктүрбөстөн аларды кошо алып жүрөт деген таржыма бул дагы туура. Ошон үчүн ба мусахаба да болушу мүмкүн, ба ни'ме сабабия болушу мүмкүн. Демек Алла таалам өзүнүн кудурети менен чөктүрбөстөн эмне кылат экен? Ошол деңизде чоң шаар болгон кемелерди алып жүрөт. Li yuriyakum min ayatihi dedi. Allah'ın ayatları. Allah'ın ayatları ушундай. Алла таалам ошол аркылуу өзүн таныттырып атат. Ошол тоодо, ошол бая тоодой болгон чоң нелерди, сууларды мен жараттым деп атат. Inna fi zalika la ayat li kulli sabbarin shakur. Демек адам баласы сабыр, шүгүр менен Алланы табат.
Allah'ın tavudun yolu birincisi sabır, ikincisi şükür. Hadiste Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytadi: "El iman nisban, nisfun sabır ve nisfun şükür." İmanın iki bölügü var deydi. Bir bölügü sabır, ikinci bölügü şükür degen. Oşon üçün adam balası dünyada jakşılık kelse, musulmanga şükür kılabız elhamdülillah dep. Bul imanın belgisi. Kıyınçılık kelse sabır kılabız. Bul da imanın belgisi. Mına şu sabır, şükür ökönün ortasından takva jaralat. Sabır, şükürdün negizinen Allah subhanahu wa ta'ala ne kılat bizge? Takvalık nasip kılat. Şimdi böyle takvanın kelip çıkışı dagın sabır menen şükürge baylanat. Oşon üçün Allah Teala mahrında aytıp atat: "İnne fi zalike la ayatin li kulli sabbarin şakur." Buların barında çoğ belgiler bar. Her bir sabır kılıuçu jana köp şükür kılıuçu adamlar üçün deydi. Emi keyingi ayatda Allah subhanahu wa ta'ala oşol dengizdegi bolotkan ahvaldy sürettep atat. Dengiz kanday bolot sürettep atat: "Ve iza gashiyahum mawjun kazzulal." Janalardı kaptap kalsa, orop kalsa mawj. Mawj degen bayağı ne deysinger? Tolkun. Kazzulal. Kazzulal, zulal degen zullanın jamy kölökö degen söz. Bir kötörülüp toğday bolup kötörülgöndө tolkun. Ne bolat saňa? Kölökö bolat. Çünkü oşon aytdı. Toğday bolgon tolkundar kötörülüp bulardı kaptaganda da'ullaha muhlisina lehu'd-din. Alar dindi halis Allah'a kılıp, halis Allah'a tayanışıp Allah'dan dua kılışat, Allah'dan soraşat. Felemma najjahum ilal bar. Keyin Allah Teala alardı quruqtukka alып kelip alardı kutkargandan keyin faminhum muqtasid. Alar içinden kebirleri tura jol tandayt, kebirleri düşünüp tura jol tandayt. Biroq ve ma yajhadu bi ayatina illa kullu hattarin kafur. Biroq bizdin ayatlarыбызды har bir hattar, köp vadany buzguuchu jana kafirlar gana inkar kılat deydi. Bul Allah subhanahu wa ta'ala nimetini aytdı. Ekinci korkmuştu uçurlarda aytıp atat. Kemege düşkönde allar çoğun okeanlarga barganda korkmuştu uçurlar bolat. Dengizin ortasına bardın, eçteke körünböйт, zulumat, ba'du hafawqa ba'd. Şunda uçurlar bolat. Karаңgı basıp atkan uçur bolat, josum jamgır jap, şamal bolganda, tolkunda kötörülgöndө ne deşin bilip kalasın. Eldin bardygy oşonda Allah Allah deydi. Eldin bari musulman dagın, kafir dagın büt bar Allah deydi. Mına şundan bilinет, insandın tabiatında, fitratında var Allah degen söz. Fitratallah. Fitratallah degen okuduk ko? Fataran nas aleyha. Oşo fitrat adam insanın yüreginde bolat. Oşonda uçuru kelgende butqa sıyınbayt, buttun atını aytabayt, birödün atını aytbayt. Bardygy işengeni dagın, işenbegende Huday Huday deydi. Allah Allah deydi. Oşonu Allah Teala aytpat: "Ve iza gashiyahum mawjun." Alardı tolkundar olup kalganda kazzulal, çoğ bik. Düşünüňärmi? Toğday bolgon neler? Tolkunda olup kalgan üçünde da'ullaha muhlisina lehu'd-din. İhlas menen çyn yürekden ne Allah'a dua kılıp Allah'a gaýlaşat deydi. Demek insan uşunday nerse. İnsan tabiatında Allah var, fitratta var. Biroq adam balası çöyresi arkulu, ta'limi arkulu, başka arkulu adaştırıp alat, özgörtüp alat. Bu bolsa hakykatda Allah'ını bardyga bilet. Kafir de Allah deydi. Bizim ustad aytat, biz bir jolu kemege düştük deydi oşol. Angliyada bolgon okya deydi, engalen bitegeleginde. Bir şaharga barassak, ne oldu deydi. Keme jakşy baratkan deydi. Keyin kokusundan ele şamal bolup, jamgır jap, tolkun boldu deydi. Anan oşonun içinde ırdap atkandar var ele, bilep atkandar var ele deydi. İçip atkandar var ele, jırgap atkan kafirler var ele deydi. Çoğun keme boldu deydi. Eldin bardygy Allah deydi. Oşo ilep atkan, bilep atkan, içip atkan kafir, fasık, alardagın bardygy Huday dep jiberir deydi. Oşonday bolat. Hakykatda adam balası ne kılat? Kıynalgan üçünde Huday deydi. Bardygy Huday deydi. Mına şunu Allah subhanahu wa ta'ala eskertip atat. Kıyınçılık kelgende alardı tolkundar, toğday tolkundar olup kalgan üçünde büt barını unutup, butlarını unutup da'ullaha muhlisina lehu'd-din. Halis Allah üçün dua kılıp Allah'dan jalbaryp soraşat deydi. Felemma najjahum. Anan keyin Allah Taala alarda quruqtukka alıp gelip jeki jetkenden keyin, kutkarılgandan keyin faminhum muqtasid. Muqtasid degen ortaça degen söz. Mu'tadil degen söz. Düşünüňärmi? Kur'anda da bir ayet keledi-ko. Zalimu li nafsihi ve minhum muqtasid ve minhum sabiqun bil hayrat. Kanday? Ha? Oşonday ayet bar da, oşon üçün ne kılat? Muqtasid degen oşo ortaça. Emi Allah'ın arasında kebirleri, bayağı Hudaýy tanıgandары var. Hudaýy tanımasdan tanımaganlar dele Hudaýy tanıp, Hudaýy bar eken dep
Keyin İslamga dinge kelgenderi de bar deyip Allah Taala. Musulman Kuday deyip bardığı. Biroq musulman emesler de aytat. Biroq oşolaryň içinden kebirleri keyin ne bolady? Men Kudayda aytdym, osundan çygyp ketdi. Allah bar eken dep dinge jakындap kelip turgandары da bar deyip atat. Oşo manada Allah Taala faminhum muqtasid deyip atat. Düşünüňärmi? Alaryň içinden adiletlileri de var. Çındыкты görüp bilip, kynalganda ele Kuday debesden başka çurda da Kuday deş gerek degen adiletlileri dagın, munsifleri dagın bar deyip atat. Düşünüňärmi? Biroq wa ma yajhadu bi ayatina illa kullu khattarin kafur kiň ayatda aytyp atat. Bizin ayatlarybızdy hattar kafurlar gana inkar kılat deyip. Hattar degeni wada kılat, buza beret. Wada kılat, buza beret. Bunu hattar dep aytylat. Kafur degen kafirdiň jamy. Bu öte köp nime? Bu balaga şegasy buldagyn öte köp küfür kıluvçy adam. Je nimatka şükür kılmagan adam diye aytylat. Demek "Ve ma yechhadu bi ayatina illa kullu hattarin kafur" degen ne oldu? Bizdin ayatlarybızdy har daim wada kılıp, gaýrele buzgan adamlar wadasyny jana nimatka şükür kılbagandar gana bizdin ayatlarybızdy çekke kagat dep Allah Taala aytyp atat. Sen kafir Kuday saktasaň boldy, emi saktasaň sen aýtganyndy kılamyn. Men musulman bolup yaşaýmyn, bardygy jakşy bolat, sen aýtganday bolat dep wada beret. Kuruktukka kelgenden keyin, kıyçılıktan çıkkandan keyin bayağıyla yaşay beret. Unutup kalat kıynalganını. Bundan sonra Allah Taala ayttat: "Ve ma yechhadu bi ayatina illa kullu hattarin kafur." Bizin ayatlarybızı har bir ne wada kılıp wadasyny buzgan kafirler gana inkar kılat. Al emi munsif adam, akıllı adam, adiletli adam inkar kılbayt, alandan sabak alat. Ürgönüp, al ne kılat? Kuday bar eken, işendim oşaga, toba kıldım, men bunday kılbaymyn dep Allah'ın yoluna kaytat deyt. Andan keyingi ayat, iki ayat, ahir birinci ayatında Allah subhanahu wa ta'ala ayttat: "Ya eyyuhan nas ittaqu rabbakum wakhshaw yawman la yajzi walidun an waladihi wa la mawludun huwa an jazin an walidihi shay'a." Ular ahiretde eskertip Allah subhanahu wa ta'ala. Buga çeýingi ayatda Allah subhanahu wa ta'ala dünýäni eskertdi. Dünýede kynalgan uçurlarda adam balası özünü, balasyny başgasy saktaýdy. Kemede barasan, kemeň kışayıp kesse, tolkun bolsa, ata ene baldaryny alat. Alıp kelip, koy, alıp ketpe, berge tur, çögüp ketpe dep, ne kılat? Bir-birine jardam beret. Dünýede adam balası bir-birine jardam berişi mümkün, ihtimaly bar. Jardam berip kelet. Biroq ahiret şunda bir gün gelet, al günü hiç kim jardam bere almayt. Hiç kimge jardam bere almayt. Muna oşunda Allah Taala ayttat: "Ya eyyuhan nas, ey adamlar, jalp adamlar gaýrly atat. Musulmanga da kafirine barına birdey gaýryluu. İttaqu rabbakum. Rabbuňardan korkula. Wakhshaw yawman. Jana korkula şunda bir günden la yajzi walidun an waladihi. Ata balasının tarafından balasını kutkara albayt. Törülgön bala atasını kutkara albayt. Eştekeden. Inna wa'dallahi haq. Elbette Allah'ın vadası hak. Fala taghurrannakum hayatud dunya. Demek bul dünyada adam başına musibet düşse, adam balası menen, koşnası menen, tugany menen, akçası menen, tanış bilişi menen otulup ketişi, jardam surap, oşundan çıkıp ketişi ihtimali bar. Biroq ahiret kelgende андай emes. Ahirette hiç kimisi jarabayt. Malyň da paýda berbeýt, balaň da paýda berbeýt, akçaň da paýda berbeýt, dostuň da paýda berbeýt, hiç kim paýda berbeýt. Har bir adam nefsi deyip boldy. Har bir adam men özümni kutkarsam boldu deyt. Belki teskerinçe Kur'an'da gelet, alardı berip özüm kutkarsam deyt. Dünyada bereyle balamdy bereýin dagyn özüm dozakka düşpeýin degen geçe barat. Adam şogaça barat. Biroq Kur'an'da Allah aýtyp atat: "Biröwdün günösüni biröw götürbeýt. Biröwsüň jazasyny ekinçi tartpaýt. Atasynyň jazasyny balasyga berbeýt. Balasynyň günösüni Allah Taala atasyna berbeýt. Har kim özüne özü jogap beret. Wa la taziru waziratun wizra ukhra." Biröwüň jügüni götürbeýt. Anday gün emes. Allah'ın günü şunday gün. Al günü har kim ne kılgan bolsa, oşoga jaraşa ne kılat? Jogapka tartylat. Oşoga jaraşa sylygyny alat degen söz. Düşünüňärmi? Allah Taala aytdy: "Ey adamlar, ittaqu rabbakum." Rabbiňardan korkula deyt. Takwa degen ne degeni? Korku degen söz. Düşünüňärmi? Ittaqu rabbakum wakhshaw. Haşiyat takwa köýten bir nerse. Biroq bu ýerde tafannun deyt. Şol Allah subhanahu wa taala tafannun nimesinde Kur'an-ı Kerim'in çiraýly kitap bolgon üçin ökönü goldandy. Ökönü manasy bir nerse. Haşiyat, takwa bir nerse. Oşon üçin innema yakhshallaha min ibadihi ulama dep haşiyat goldangan. Takwa ne degeni? Takwany köýle aýtyp gelebis, saktanu dep, biroq korku jana saktanu dep aýtyp gelebis. Korku jana saktanu. Hazrat Umar radhiyallahu anhu
Ubay ibn Ka'b'dan soragan. Mat taqwa dep. Taqwa degen emne degen. Ubay ibn Ka'b sahabaların içindeki en çoğun qari sahaba. Kur'an'da öte yaxşı mıқты bilgen sahabalardan en yaxşısı bolgan Ubay ibn Ka'b raziyallahu anh bolgan. Oşondan soragan taqwa degen emne degende aytkan Amirul Mu'minin siz tikendүү joldan ötkönсүзбү degen. O ötkönmün degen. Kantip ötösүn degende tiken tiyip kalbasın dep kiyimlerimni götörüp ötömün degen. Bir jege tiyip kalbasın, tiken jabashıp kalbasın, tikenine tiyip kiyim ayrılıp kalbasın dep kitemde aybaylap ehtiyat kılıp kımtıp ötüp ketemin degen. Aytkan at-taqwa hada huwa at-taqwa degen. Mına şu taqwa degen. Dünyada yaşaganda oşol günölөрün bardan ehtiyat kılıp özüңdü taktap ötüp ketesin. Uşul taqwa. Uşul taqwa. Dünyada жақсы da var, jaman da var. Halal da var, haram da var. Günöde var, savap da var. Oşolordun içinden günölörden özüňi saktap, attap ötüp, eptep ne kılıp ketesin, ahiret yetip bassaň uşol seni kurtuk. Uşunu ulamalar aytat, dünyöden eptep imanıňy sakta deyt, keyin ar jagı jırgal deyt. Düşünüňörbü? Dünyöden eptep 60 yıl, 70 yıl imanıňy saktap, kolundan kelişe takva ihtiyar kılıp, yaşap ötüp ket, inşallah kalganı tölgü jırgal. Tölgü sana ne olur? Allah Teala jırgal yaşa beret, nar jagına alhamdulillah jırgal yaşa başlanat. Azgana ömür 50 yıl 60 yıl oşoga biraz sabır kılıp, nafsyny tıyıp, şeytan kaldırmay, nafsy kaldırmay, takvalyk ihtiyar kılıp, Kudaydan korkup yaşa, inşallah kalganı beyiş bolat inşallah. Ona oşun Allah Teala ayttat: "Ya yuhannas, ey adamlar, barıňar okula, ettaqu rabbakum." Sizler jaratkan zat Kudaydan korkula. "Vakhshaw yawman." Yawmandagi tanwin li ta'zim. Öte bir korkunçtu, öte ulug gün gele jatat. Oşol günden korkula. La yejzi walidun an waladihi. Al günü ata balasına payda bermeydi dedi. Ata balasına payda bermeydi. Bul dünyada balanın oyunuga bir musibet düşüp kalsa, Allah barı saktasın, atası jardam kırat birinci. Atası oşonu kutkarat, oşonu jardam beret. Ahirette Allah Teala ayttat: "La yejzi walidun an waladihi." Al kun şunday kun atası balasına jardam bere albayt. "Wala mawludun huwa jazin an walidihi şey'a." Jana törülgen bala, mawlud bette balası. Balası dagın atasının taraftan eştegige payda bere albayt dedi. "Wala mawludun huwa" dep zamir kelip atat balдар. Bul ne takit üçün. Bala dagın jardam bere albayt dep atat. Sebebi bunu takit kılan sebebi Allah Subhanahu wa Taala İslam dininde bul dünyada yaşaganda ata-enege jakşylyk kılgaňy buyurulat. Wa bil validayni ihsana. Biroq ahiretke kelgende oşonu aytyp atat. Oşol dünyada istetken balaň dagın saga jakşylyk kıla albayt dep atat. Düşünüňörbü? Dünyada jakşylyk kılasın, ölgönge çeyin boldu. Ölgönden keyin Kudaýdyn astynda emi balaň dagın saga jakşylyk kıla albayt, saga payda bere albayt. Al gün kanday gün? Kur'an-ı Kerim'de başka yerde aytat ki: "Yevme yefirrul mer'u min ahihi ve ummihi ve abihi ve sahibetihi ve banihi likulli imri'in minhum yevme izin şe'nu yughnih." Al gün ar bir adam birden biri kaçat. Ata enesinden, balasından, ayalından, kızından üt bardığı kaçıp ne kılat? Mağa gelbe, nefsi, özünü tutkarsan boldu degen gün bolat dep atat. Oşon üçin Allah Taala aytып atat: "Al günü bala dagın atasına payda bere albayt, ata dagın balasına payda bere albayt. Inna wa'dallahi haq." Bul aytılgan nese jomok emes dep atat. Aytılgan neseler jomok emes. Albette wadasy hak Allah'nın. Bolat dedi kıyamat, bolat. Şunday gün bolat. Anda hiçbir ne jok, alından çek jok. Inna wa'dallahi haq. Albette Allah'ın wadasy hak. Emi ne kılış gerek? Kantip yaşaş gerek, kantip ahiretke daýarlanyş gerek. Allah Subhanahu wa Taala kiyin ayetde aytyp atat: "Fala taghurrannakumul hayatud dunya." Ahiret bar, al günü biri jardam berbeýt. Emi oşonuň üçin seler yaşawoňar selerdi aldap goýbolsun dedi. "Fala taghurrannakumul hayatud dunya." Bul dünýä selerdi hiç kaçan aldap goýbolsun dedi. Dünyadagi maly mülküň, yaşawoň, baylygyň, bigligiň, bala çakaň, ayalyň, kıskası jan döwüşüň, kıskası dünýäniň bardygy ne bolsa, büt bardygy seni ahiretten gafil kılbasyn. Ahiretten alstatmasyn, ahiretde unutup goýbasyn. Sen ahiretke daýarlanan deseň birinçi oýgon dep atat. Oýgon, selerdi bul dünýä yaşawsy aldap goýbasyn dedi. "Fala taghurrannakumul hayatud dunya." Selerdi hiç kaçan
bu dünyanın yaşosu aldap koymasın dedi. Bu ötök elektu ayat barımız için elin barımız aldangan dese dünya oşul. Arzulagan dünya için ölbey turganda yaşayыбыз. Ölbey turganda yaşap, tıtınıp ahiret tunundabız. Bu dünyada yaşabımız 5-6 yıl bolat. Azgana möhnetke bolat. Ahiret tübelikke bolat. Tübelikti unutup, bolbogon arzulagan dünyaga düşüp algandyk, bu ahmakdyk özü negesi. Şeriatda dünyada da onda, ahiretinde onda deydi. Ahireti unutmaş gerek. Ahireti unutmasdan yaşagan adamga Allah subhanahu wa taala bu dünyanın yaşoosун жеңил кылат. Kim din bilen yaşasa, Allah'ın tanıp yaşasa, bu dünyada yaşoosunda жеңил bolat, ahirette жеңил bolat. Eğer de kim dinci bilbese, Allah'ın tanımasa, aga iki dünyanın yaşoosu kıyın bolat. Bu dünyanın yaşoosu da kıyın, ahiretin yaşoosu da kıyın bolat. Oşon üçün dinsiz adam kıynala Allah'a şenbese, dini yok bolsa, düşünüğü yok bolsa kıynala beret. Alemin kim din bilen yaşasa, Allah'ın tanıp yaşasa, aga Allah subhanahu wa taala bu dünyada da yaxşı yaşoo beret, hayat tayyiba, ahirette dagın hayat tayyiba, yaxşı yaşoo beret. Oşon üçün Allah subhanahu wa taala bu ayat teskerip atat. Ey adamlar, sizler hiç kaçan bu dünyanın yaşoosu azgırıp koybosun. Bu dünyanın nesi kozluğu, çıraylığı, baylığı, suruluğu sizlerde hiç kaçan aldap koybosun, azgırıp koybosun. Ve la tagurrannakumul hayatud dunya ve la yagurrannakum billahil garur. Jana Allah üçün sizlerde garur deydi şeytan. Şeytan ne kılbasın? Aldap koybosun dedi. Şeytandı garur da aytıladi. Garur degeni öte köp aldagan adam da aytıladi. Negezi? Bu şeytana koldan odat bu yerde öte köp aldagan adamdı, je mahluktu garur da aytıladi. Düşünüңөрбү? Allah Taala birinci aytты, bu dünyanın yaşoosu aldabaсын sizlerdi. İkinci kayra aytıp atat, ولا يغرنكم بالله الغرور dep kayra şeytandı kayra esketip atat. Bu şeytan sizlerdi aldabasın. Billah degeni ballar şeytan ne deydi? Aytat Allah gafurur rahim deydi. Allah kechiret deydi. Rahim galat deydi. Sen hazır yaşayıver deydi. Hazır yaşsın, günah kılaver, namaz okubay turup duraver. Anan pensiyaga çıkkandan keyin başka dep o billah. Düşünüңөрбү? Allah'ın atını koşup sizler aldaydı. Düşünüңөрбү? Allah Taala merimdi, boruker, Allah kechiret dep Allah Taala'nın atını aytıp şeytan sizler aldaydı. Ondan sonra Allah Taala "Vela yagurrannakum billahil garur" dedi. Allah'ın atı menen şeytan sizler aldabasın dedi. Hiç kaçan Allah'ın atı menen şeytan sizlerdi azgırбасын degen söz. Düşünüңөрбү? Demek şeytan balдар keyde Allah'ın atını aytıp aldaydı. Allah boruker, rahimdu, başkalarını keçirgen seni de keçiret degen söz menen ne kılat? Şeytan aldaydı. Çünkü Allah Taala ne dedi? Sizlerdi dünya aldabasın, jana şeytan aldabasın dedi. Demek ahiretke barganga, ahiretke dayardık kılganga iki nerse toskol bolat. Biröösü neken? Dünya yaşoosu. Dünya menen mas bolup yaşap, ahiretni unutup kalabız. İkincisi neken? Şeytan. İkincisi şeytan. Oşonda jönükü aytsaňar, biröösü nafs, ikincisi şeytan. Dünýäni aldangan, bu nafsyň aldangany. Nafsyň aldanıp turup, ahiretke bargan bilbey kalasın. Bir günle karasaň, janazaň çykkan bolat. Eşteke jok. Endi qaytyp geleyin, namaz okuyup, başga kılayın eşteke bolboýt emi. Qaytpaýt hiç kim. Oşonu Allah subhanahu wa taala esketip atat, ey adamlar, korkula Rabbiňerden, jana korkula uşunday kündön, al günü atası balasına payda bere albayt, balası atasına payda bere albayt. Albatta bu çındyk, Allah'ın vadası hak. Sizlerdi hiç kaçan bu dünyanın yaşoosu azgırбасын, jana hiç kaçan sizlerdi şeytan azgırıp aldabasın dedi. ولا يغرنكم ولا تغرنكم nunu takit bunlar bardır takit manası gelip atat. Düşünüňörбү? Hiç kaçan degen söz çykat. Albatta hiç kaçan sizlerdi şeytan aldabasın. Hiç kaçan sizlerdi bu dünyanın yaşoosu aldabasın dedi. Demek ahiretke barabız. Hak ahiretke dayardıkka bu toskon nerse, toskol bolgon nerse neken bul? Nafs menen şeytan. Buna şunu Allah subhanahu wa taala Kur'an-ı Kerim'de öte çıraylı, acayip yolu menen bayandadı. Ey adamlar sizler hiç kaçan bu dünyanın yaşoosu aldabasın, azgırбасын. Jana "Vela yagurrannakum billahil garur" şeytan, ardayım jalgan aytkan şeytan sizlerdi aldabasın dedi. Şeytandın adı garur, ballar aldayıveret. Aldayıveret. Ana işi oşol. Başka işi yok. Al keç aldayıveret. Oşon üçün aldayıverip, alda boyunca al iman. İman bolup kal. Hiç kim ona jete albayt.
Түшүнүңөрбү? Ошон үчүн Алла Таала муну шайтанды гарур деп айтты. Ушу жалганчы, алдамчы калп айткан шайтан силерди эч качан алдап койбосун. Ага ишенип калбагыла. Мен жашайт экенмин, эртеге да бар экенмин, эртең намаз баштаймын, анан баламды үйлөп, кызымды чыгарып, үйүмдү салып алып, анан динге келем деген алдауларга ишенбегиле. Жана Кудай Таалам боорукер, мээримдүү деген сөзгө ишенип калбагыла. Өзүңөр дагы ахиретке аракет кылгыла деген аятты Аллах Субханаху Таала ушул аятта баяндап атат. Түшүнүңөрбү? Демек, негизги нерсе бактылуулук, ахиреттин бактылуулугу. Ким ахиретте бактылуу болсо, ошол адам чыныгы бактылуу болот. ومن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. زحزح عن النار. Cehennemden alıştırılsa, o udkhilal cennet beşe girse fakat faz. Kur'an'da şu adam baktırıyor deydi. O şu adamga suktanish gerek. O şu adamda ümit kılış gerek. Men bolsam dep. Düşünüңөрбү? Demek bu dünyadagi baktırуу nerseler Allah'a aldanbaş gerek. Al baylıkka, beylikке, bala çakaga, ayalına, kızına, mansabına, oyun külküge az kalbaş gerek. Allah menen çok yaşaş gerek. Bırak ahiret birinci orunda oluş gerek. Namaz Allahu Akbar degende meşte geliş gerek. Hacga жылың келсе, hacga barışın gerek. Orozo kelgende, orozo karmaşın gerek. Şariatты эмне талап болсо, аткарганга дайым туруш керек. Ошол адам ахиретке даярданган адам болот, болбосо ал шайтандын, нафстын кулу болуп калат. Андан кийинки акыркы аят. Акыркы аятта Аллах Субханаху Таала илмул гайбти баяндап атат. Илмул гайбтин кебирлерин Аллах Таала Субханаху Таала баяндап атат. Инналлаха индаху илмус саа. Албетте кыяматтын илми качан болушун Алла билет. Кыямат качан болушунун илми Алланын астында. Ve yunazzilul gays. Açan camın düşürüt arında Allah özü bilet. Ve ya'lemu ma fil arham. Rahimdagi enin kursagında ne var eken arında Allah bilet. Ve ma tadri nefsun maza teksibu gada. Hiçbir adam erteň ne oluşunu bilbeyt. Yani hiçbir adam balası erteň qayerda ölüşünü de bilbeyt. Qaysı жерде ölüşünü de bilbeyt. İnnallah alimun habir. Elbette Allah'ın barın bilip duruvchi, barından habardar deydi. Bu ayat, bunun ayatın sebebi de var, düşündüğünün sebebi de var. Oşun üçün bularga munhasir kılıp aytılıp atat. İlmi gayb bu nesege munhasir emes. İlmi gayb öte köp. Ve indahu mafatihul gayb. La ya'lemuha illahu. İlmi gaybtin bardığı, iftahları açıkça Allah'ın astında, Allah'dan başka hiç kim bilmeydi. Biroq bu nesilerde aytkanın sebebi bir adam kelip suraydı. Bir adam kelip suraydı. Men deydi, ayalım boyunda var. Ayalım kaçan ne töreyt deydi. Ne töreyt? Erkek bir kaçıbı, kızbı. Birinci soru. İkincisi, bizim yaşabımızda yerimiz kurgap ketdi. Jamur jağıp aytadi. Jamur kaçan jağıydı. Degen soru beredi. Üçüncü sorusu ne bolat? Men tuğulganımды bilem deydi. Biroq kaçan ölemin deydi. Uşunday soru beriledi. Oşol учурда Allah Subhanahu Taala uşul ayat düşürgän. Has okuyaga bayanıştı. Enenin kursağında ne var eken Allah bilet. Jamur jağan kaçan jağıyt Allah bilet. Adam erteň ne kılat Allah bilet. Qaysı jerde ölet, kaçan ölet Allah bilet dedi. Bul bardygy ilmul gayb dedi. Düşünüňörbü? Oşoga biz aytdy Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah Taala düşürüp, bu ilmi gayb bunun ilmini Allah'tan başka hiç kim bilmeydi. Demek innallah indahu ilmus sa'a. Kıyamatın ilmini Allah'tan başka hiç kim bilmeydi. Kıyamatın ilmini Allah'tan başka hiç kim bilmeydi. Bunu Peygamberimiz aytkan emes, Cebrail'e da aytkan emes. Hiç kim bilmeydi. Allah'tan bu özünün sırrı ana hiç kim aytkan emes. Allah Taala kebir nesillerde öz yaşırıp koygan, oşol gaybtara giret, ana Allah'tan başka hiç kim bilmeydi. Çünkü kıyamatın belgileri aytılgan. Biroq kaçan bolat? Vaqtısını bir gana Allah'ın özü bilet. Bu sır. Muna oşun ayttat. İnnallah indahu ilmus sa'ade. Andan keyin mesele ve yunazzilul gays. Gays dep jağında aytılan. Jamgırdı Allah düşüret dedi. Allah jağdırat, Allah düşüret. Allah'dan başka hiç kim bilmeydi. Kaçan, kantip jamgır jağıyt, qayerge kança jağıyt, kança kölömdö, paydalуу, ziyandуу, ne bolat? Bunu Allah'dan başka hiç kim bilmeydi. Bu yerde bir soru bolat bugünkü günde, azırkı zamanda bayağı abarlayını karaganlar ne kılat? Aytıp durat. Aytıp durat. Mına günü ısık bolat eken, jamgır jağılışı mümkün, kar jağışı mümkün dep aldından habar beredi. Bu balдар bu ilmi gaybga girmeydi. Bular müşahadagı neseni aytat.
Көрüp atkан nerse bular oşol şamaldın жүрүшүн айтат. Ошо шамалдын басымы, жүрүшү ошого жараша эмне кылат, эсептеп чыгып, хисап менен айтат. Ушул вакытта ушул жерде шамал жүрүп атат, ушунча вакытта келет. Ошонун негизинде ушунча булуттар келип, жамгыр жаашы мүмкүн, кар жаашы мүмкүн деген болжол менен тажрыйбаны айтат. Ал хисаптын негизинде болот. Бул болушу да мүмкүн, болбошу да мүмкүн. Көбүнчө мына 40%, 50%дан ашык болбой калат. 60% болбой калат. Анча-мынча болуп калат. Кээде айтат, мына күн кар жаайт дейт, жаабайт. Туурабы? Жамгыр жаайт дейт, жаабайт. Жаабайт, күн ачык дегенде жамгыр жааган ушулар болот. Ошон үчүн мына хисап менен айтылган нерсе чыныгы канча, качан жаайт, аны бир гана ким билет? Аллах субхана ва таала билет. Аллахтан башка эч ким аны билбейт. Түшүнүңөрбү? Демек биз аламатты белгини көрүп, мына кара булут экен, жамгыр жаашы мүмкүн, кар жаашы мүмкүн деген болжол айта алабыз. Бул болжол, сонный нерсе. Күмөн менен гана айтабыз, хакыйкый якыны Аллах Тааладан башка эч ким билбейт. Ошон үчүн илми гайып деген түшүнүп алгыла. Илмул гайыпты Алладан башка эч ким билбейт. Пайгамбар да билбейт. Фериште да билбейт. Түшүнүп атасыңарбы? Пайгамбарлар да билбейт, фериштелер да билбейт аны. Аны Аллах Таала өзү билет. Илми гайыптын негизги 4 рукуну болот балдар. Эң биринчи илми гайып бул күлли болот. Аллахтын илми гайбы күлли. Kulli degeni Allah subhanahu wa taala bir ele zamatda dünyanın büt burusunda kayısıl jerge kança jamgır jayıt, ne jayıt, kaçan jayıt büt barın bilet. Kulli. Sen bolsa bir ele Kırgızstanda aytışı mümkün, bir oblastda aytışı mümkün. Allah subhanahu wa taala ilmi kulli birincisi. Ekincisi muhit. Bardığını kamtı olat Allah'ın ilmi. Kayerge jağan jamgır paydalı bolot. Kayerge sel kelet. Kayerge kar jayıt. Kança tamçıyt. Kança tonna bolot. Oşolordun büt barını Allah bilet. Muhitan ilmi. Düşünüңөрбү? Бүгүnkү жаайт дейт, бирок канча жаайт айта албайдылар. Канча тонна жаайт, ал музирби, нафиябы айта албайт. Демек Аллах субханаху ва таала жамгырды жаадырат, анын көлөмүн дагы, анын пайдалуу экенин, зыян экенин, дүйнөнүн бүт бардыгын бир заматта баарыны илми гайып билет. Качан жаадырыш керек, жаабыштан алдын билет. Түшүнүктүбү? Бул не болду? Экинчиси өркүнү илми гайыптын. Үчүнчүсү илми гайыпты бул кат'ий болот. Занни болбойт. Ал кат'ий болот. Аллах жайыт деген үчүн жайыт ал. Түшүнүктүбү? Биз болжол менен айтканда жаашы да мүмкүн, жаба калышы да мүмкүн. Аллахтын өкүмү ал качан жаашын якыйнан билет. Ал кат'ий, ал якыйни, ал ошол убакта жайыт, андан өзгөрүп кетпейт. Түшүнүңөрбү? Andan keyingisi 4-cü rukunu ilmi gayiptin. Allah subhanahu wa ta'ala'nın ilmi bila sebep, bila asbab. Sebepsiz bolat. Allah Ta'ala sebepsiz büt bardığını bilip durat. Alem bugün kündögüler sebep arkılı bilet. Sebepine bilet. Ular oşol bayağı aparatlardı koyup, şamaldın жүрүп атканын көрүp, şamal sokkorunu көрүp, oşol natijasında aydı buluttu көрүp oturup anan keyin bir natija kılıp jetet. Jamgır jayıt, kar jayıt, başka da. Allah subhanahu wa ta'ala bila neken asbab. Hiçbir sebebi yok, hiçbir alatı yok öyle. Allah subhanahu wa ta'ala biliyor. Allah'ın ilmi uşunday nerse. Oşun için Allah Ta'ala aytıp atat. İnnallaha indahu ilmus sa'a. Kıyamatın kaçan boluşun Allah bilet. Ve yunazzilul gays. Jağın kaçan jayıt Allah bilet. Ve ya'lemu ma fil arham. Yani rahamda, enen kursağında dağın emni var ekendigini al erkek bi, kız balabı, ne kendigini egiz bi Allah özü bilet. Bul jerde dagı bayağı suroo bolot. Bugünkü күндө uziga apарып tekşerit. Uziga apарып tekşerit, uziden bar aytat. Bala eken, kız eken, egiz eken de aytat. Түшүнүңөрбү? Анда буларды эле билип атат го, Алла Тааланын илмиге чектелген жери жок го деген суроо эртеде болушу мүмкүн. Biz bayağı surodu kayrap geliyoruz, bayağı ereceğini. Düşünüyoruz bu. Allah subhanahu wa ta'ala külli bilet. Çünkü muhit. Allah Ta'ala muşul jaralıştan aldığını bilet de. İneni kursağında kendi de bilet. Oşol nerse erkek bir, ayal mı, musulman mı, kafir mı, ömürü kança, jaşı kança, fasık mı, facir mı, jakşı mı, büt barını bilet. Ölgün şeyin barını bilet. Çünkü bu ilmi külli, ilmi muhit. İkincisi Allah'ın ilmi yakini. Allah erkek dese erkek al, kız bala dese kız bala.
Çünkü bugün günde kedi aytat özüge barsaң erkek eken deyip, törөгөндө kız törөлüp kalat. Kız eken deyip başka bir törölüp kalat. Bolup atat mındaylar. Sebebi Allah'ın ilmi ne oldu? Yakini emes. Allah'ın ilmi yakini. Andan keyingi mesele ne oldu? Allah bile sebep bilet. Allah aparatlar arkalı, uzi arkalı bilip atat. Allah subhanahu wa ta'ala bile asbab bilet. Sebepsiz ile bilet. Andan keyin arham degen negiz kursak emes. Mafil butun degen emes. Arham dep. Raham dep enenin nemesini aytat. Maskasını aytat. Enenin oşol tüylçök enenin jatında turgan учурда oşol jerdegen aytılат. Jatında turgan neseni бүгүн да билбейт. Jatında turgan nese jatından ösüp kursakka ötkөндөн кийин анан аны kim ekenini aytat uzide. Çünkü jatındağı tüylçöktü ne oluştuğunu, kanday eken, kantıp jaralat, kanday bolat, ana Allah'tan başka hiç kim bilmeydi. Oşon üçün Allah subhanahu wa ta'ala aytutat ve ya'lemu ma fil arham. Enen jatındağı neseni dagın Allah özü bilet. Allah özü bilet. Al erkek bi, kız bala bi, kaçan törölöt, musulman bi, kafir bi, şakî bi, said bi, Allah'tan başka hiç kim bil albaydı. Çünkü andan keyingi ayette وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا. Hiçbir nafs erten emne kılarını bilmeydi deydi. Bugün oturabız, taң atkandan keyin kim bar kim yok Kuday bilet. Erten oşol işini kılasın mı kılbaysın mı Kuday bilet. Köp adamlar jakşı niyet menen jatat, turbay kalat oşa menen. Uktagан boydan kete berdi. Erten menen jok. Oşon üçün aytып atat, erten ne oluştuğunu Allah bilet. Erten şara kılıp atat, sen bugünkü işiңди ertең kалтырба деп atat. Bugünkü işiңди erteň kалтырба, erteň kılamın, anan kılamın, demalışka çıkıp kılamın, karıganda kılamın, pensiyaga çıgam kılamın деп atat. Түшүнүңөрбү? Erteň ne boluşun Kuday bilet. Sen karıysınbı, karıbaysınbı, деп немеге pensiyaga çıgasınbı, erteň bize kılalasınbı, orup kalasınbı, Kudaydan başka hiç kim bilmeydi. Oşonduktan bugünkü işiңdi, bugünkü ahvaldy erteňki günge taşlabagın, kaltırbagın degen ayat. Allah Teala وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا. Erteň ne bolot, anı da hiç kim bilmeydi. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ. Jana hiçbir nafs kaysyl jerde ölet, anı da bilmeydi. Hiç kim ayta albayt men bu yerde ölemün dep. Kudaydan başka hiç kim bilmeydi. Ar bir adamın törölgön jeri de muayyan, oşolda ele öler jeri de muayyan. Oşol jerde ölesin. Kede doktorxanada ölesin, jasılgan oşol jerde. Kede jolda ölüp kalasın, Kuday saktasın. Kede uyuңda yatıp ölüp kalasın. Kede toyga barıp ölüp kalışı mümkün. Kede toğda ölüp kalışı mümkün. Kede suga çöküp ketişi mümkün. Kaysyl jerde ölüşüңdü ana dagın Allah Taala жазып belgilep koygan. Dünyadagi büt bardyk nerse Allah'ın kontrolü menen bolup atat. Özünden özü bolgon jeri jok. Özünden özü hiç kim ölüp kalbayt. Anın taqdyrga жазылган oşol jerge barıp uşuntu ölet dep. Allah Teala aytып atat: "وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ." Hiçbir can bilbeyt deyt. Kaysyl jerde ölerin. Kaysyl jerge barıp kanty ölerin hiç kim bilbeyt. "Ennallahu alimun habir." Elbette Allah alim, büt barını bilip durat. Alimul gayb ve şehade. O habir bardan habardar. Bardan habari da var, barını bilip de durat. Hiç kim unutup kalgan jok. Demek ahirgi ayatda وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا degende ne kıldı? Bugünkü işti ertege kaldırma dep atat. Erteň ne bolup ketet? Kuday bilet. Biz ayta albayız, bilbeybiz. Jana andan keyingi ayatda kayсы jerde ölüşüň bilbeyt degenden işara bolup atat. Ölümge daýardyk kıldı. Ölümge daýardyk kıl. Kaysyl jerde ölüp kalyşyň Kuday bilet. Safarga çıkıp safarda kalıp ketişiň mümkün. Kaysyl jerde bolsun, kayсы zamaatda bolbosun, ar daýym ölümge daýar dur, daýar menen jür degen sözdü Allah subhanahu wa taala beýandap atat. Demek musulman ar daýym ahiretde estep ölümge daýar turuş gerek. Ölümdün tartibi jok dogandar. Adam dünýäge kelgen tartip menen gelet. Atasy, balasy, nebiresi üşündüp gelet. Bирок ölümdün tartibi jok. Tartip menen ketbeydi. Birinci çoň atasy, balasy bolup ketbeydi. Çoň atasy durup nebiresi ketip kalyşy mümkün, balasy ketip kalyşy mümkün. Bardygy ele bolup atat. Hayatda günümdü yaşawdy görüp atabız. Oşon üçin men jaşmyn, karmyn diýip aýyrma jok ölümge. Ar daýym adam daýar turuş gerek. Milletini atkar, hukukullah, hukukul ibad atkar, ölümge daýar tur. Muna oşul ayatda Allah subhanahu wa taala eskertip atat: "وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ." Hiçbir nafs bilbeyt. Kaysyl jerde ölerin Allah bilet. Oşon üçin ar bir sekundda sana ölüm kelip kalyşy mümkün. Ölümge daýar tur, ahiretke daýardyk kıl. Innallaha alimun habir. Elbette Allah Taala alim,
Büt barın bilip duruvchi zat. Andan eştige jaşılgan emes, habir, habardar. Ayatın ayağında innallah alimun habir degenden ballar işara kıldı. Allah'ın ilmi gaybi törtülü nerse emes. Hasır emes. Men ayttım bu bir okuyaga baylanışlı Allah düşürgön. Sura oğun, oşoga jaraşa Allah Taala muşularga cevap berdi. Bu olsam Allah'ın ilmi neken? Çeksiz. İlmi gayb çeksiz. Al alimun habir. An hiç kim bir albayt. Kur'an-ı Kerim'de Allah Subhanahu ve Taala başka bir yerde beyandaydı. An'am suresinde Euzubillahimineşşeytanirracim. Ve indehu mefatihul gayb la ya'lemuha illa hu ve ya'lemu ma fil bar vel bahr. Allah Teala'm quruqtuqdağı, sudağı neseleri bilet. Ve ma tasqutu min varaka illa ya'lemuha. Ve la habbe fi zulumatil arz ve la rat ve la yabis illa fi kitabin mubin. Gördüңөр mü? Quruqtuqdağı, sudağı, asmandan bir barak düşse jalbırak anı da bilet. Zulumatul arz, qarаңғы жерде кичинекей bir habba, bir dana ana Allah bilet. Al yer betindegi bolsun, su quruq bolsun, öl bolsun, büt barını bilet. Büt bardığına Allah'ın habardar. Oşun üçün Allah Teala ayatın ayağında innallah alimun habir işara kıldı. Nege işara kıldı? Mafatihul gayb, josam gaybtın ilimleri uşun nesege çektirilgen jok. Allah'ın aslındağı mafatihul gayb var. La ya'lemuha illahu. Anna Allah'tan başka hiç kim bilmeydi. Al gaybtı жазса, жазып tügöbeydi. Ayat okuduk ko. Yerдің бүт бардығын дарақтарыны не қылса, қалем қылсақ, суларының барлығын сия қылсақ, жазсақ, ал ilmi gayb tügöbeydi. Себебі Алла Тааланың башы да жоқ, аяғы да жоқ. İptidası da жоқ, intihası da жоқ. Андай затты жазып мүмкін емес те. Gayri mahdud da. Аны mahdud қылыш мүмкін емес. İnsan, адам баласы дүние mahdud. Onun için bunu жазыш мүмкін. Allah gayri mahdud болғаннан кейін, аны аяғына шығыш мүмкін емес. Düşünüktü. Demek Allah Teala barımızı kayerde boyluk, barımızdan kabardar, barımızı bilip durat, içki dünyamızı, yüreğimizi, özümüzü kayerde olsak Allah bilip durat. Onun için Allah'tan korkup yaşaş gerek. Ahirette isteş gerek, dünyaya azgırılıp kalbaş gerek, şeytana azgırılıp kalbaş gerek. Her daim bizim maksatımız ahiret buluş gerek. Allah Subhanahu ve Taala mağa dağı silerge tevfik versin. Barımızı şeytanın şarından, şeytanın azgırlıktan, dünyanın azgırlığından öz saklasın. Subhanakallahumma bihamdika eşhedü en la ilahe illa ente.